U naselju Mečenčani u opštini Donji Kukuruzari u Sisačko-Moslavačkoj županiji počelo su se stvarati velike rupe u zemlji. Rupe su različite veličine, a neke su prečnika nekoliko metara, prenosi portal Indeks. Danijel Pavić napisao je na Facebooku da se stvorilo 10 rupa na više mesta, a da su pojedini ljudi koji žive u blizini iseljeni. Rupe u zemlji nastaju jer zemljotresi koji posljednjih nekoliko dana potresaju to područje utiču na podzemne vode. Od ponoći u Hrvatskoj dan žalosti u znak sećanja na žrtve zemljotresa, koji je nedavno pogodio tu zemlju. U potresu jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali, koji je utorak najjače pogodio područje Petrinje, poginulo je 7 osoba, a više od 20 je povređeno. Materijalna šteta je ogromna, a obnova će trajati godinama. Porušen je praktično cijeli centar Petrinja, a neka okolna sela gotovo da više i ne postoje, navodi Indeks. Šteta je ogromna u Sisku, gdje je jako oštećena tamošnja bolnica. Brojne službe i mnogobrojni volonteri danima rade da se ljudima u pogođenim područjima barem donekle olakša život. Prema dosadašnjim procenama na području Sisačko-Moslavačke županije oštećeno je više od 2000 objekata. Posljednji jak potres u tom području inače dogodio se 1909. godine, kada je Pokuplje zatresao razoran zemljotres magnitude 5,8 prema Richteru.